Titikangan na hamadali nga panahon ang pagtukod han mga makeshift classroom sugad nga pagpangandam han pagbalikan face-to-face classes. Sumalakan Essu President Dr. Andres Pagatpatan Jr. hagin buhat nga online consultative meeting Enero 7 nga gintambungan han mga opisyal han universidad ngan iba pa nga stakeholders. Haiya pagbaton hapakianan Radyo Pilipinas Borongan kung nagtikang naban construction ngan ano ang kasiguruhan nga matatapos inihatak na nga petsa. Nagsumat hi Dr. Pagatpatan nga 5 nga makeshift units nga may kabug-usan nga 8 nga classrooms ang titindugon. Andam na ang program of work nga naguhulat na lahan pagtapos ang procurement posting ha Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Pagkahuman han PhilGEPS posting mahibabaroan ang winning bidder pinaagihan referendum ngan susundan han pag-aprobar han Board of Regents sa BOR ngan pagpagawas han notice of award ngan notice to proceed. Gintagan doon ni Dr. Pagatpatan nga madagmitlan construction tungod kay tubular materials lan gagamiton ha mga makeshift classroom. Iyagin pa siguro nga matatapos ini sulod hintulo ka semana ngan durungan nga titindugon nga tanan nga 5 ka units. Kung kinahanglan papadagmiton pagud ang trabaho, pinaagihan double time. Ginpahayag liwat ni Pagatpatan na iya kasiguruhan ha publiko nga matatapos ang mga makeshift classroom hagilayon nga panahon ngan magiging andam antes han pagbabalikan face-to-face classes. Ini nga mga pasilidad magiging temporaryo nga saliwan han mga building nga nadao tungod han sunod-sunod nga pagbayugan tuna ha probinsya. Ang mga struktura nga paghihimuon in gagamiton han College of Education, College of Business Management and Accountancy, ngan College of Engineering. Sumala ha Rapid Assessment han Physical Facilities Office, may da mga building nga gintutuuhan diri na talwas gamiton tungod han dako nga distroso. Tungod hini, ginaprobaran han Essu Board of Regents ang resolusyon para pagtukod han temporary learning facilities ha kantidad nga 13.7 million pesos. Ginbuhatan mao nga meeting agud mahibaroan ngan konsultahon ang mga apektado nga sektor, mahitungod han mga planohan administrasyon para hatalwas ngan maupay nga pagbabalik ha face-to-face classes. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.